Agajing lakai FIFA World Cup Round 16 happening ke England Persia ke Mexico. Namar gajing penthut jong ke Bariang lasdang slam ya kani gajing lakai kumbai shikanta. Barkani ka deru kasen ke baar bagini ki art ligi kenhun kia kendu gajing lakai FIFA World Cup. Kasen ke baningkong ka dai haus nam khat khandai spa nriu pheu nriu. Haga baga England kalala ban Pynliem ya ke Mexico da Arlanot. Haba phai shikani gajing lakai Round 16. Haba sedang ka kela step gajing lakai ke Long Maria khat. Henry Day haga minit ke balai penriu ke England kali yo bentiap ya gugul ke baningkong haga ni kecing lekai lengbau Bellingham ubre midfielders ke England ubay lekai na ke klub Real Madrid badia ke bola ira penbu dau Saka batang hadin ar minit kata haga minit ke balai propra Bellingham liyo biang bentiap ya gugul ke baar naga benta ke England bat kaderu ke gol ke baar chungu haga ni kecing lekai badia ke bola ira penbu dau Harry Kane bad haga minit ke basau peu ar ke Mexico kali yo bentiap ya gugul ke baningkong Leng bau Julian badhadu bukur ke kela step ke England ka tam da ar ka wei haba phai pat ke kela met ke England ka ha panile kai satang ship heungut hadin bau player juga ujarel ulayo priang ya keret kat kata ha ka menit ke basan preusau Watla ke England ka duna player Henry ka layo bencap ya ke gol ke balai leng ba ke penalti bala kenchat tau Harry Kane kata ha ka menit ke ban riu peu badhadin khandai minit kata ha ka menit ke ban riu peu khandai ke Mexico ka layo bencap ya ke gol ke baar leng baga penalti bala kenjat Dauriol Jimenez badia kan ke penalti baga Mexico kalayo kadai leng baga cing penting kena jong ke VAR badhadu bukut ke cing lekai Watla kirang lekai jong ke Mexico kila sai borba ban siu kuliang ya ke shigul jong ke England Henry gi klemla bad ke England kalala biang ban Pynliem ya ke Mexico haga cing lekai FIFA World Cup hadin riu Peusnam baleng bagan ke jing job ke England kaliyo ban rung syaka quarter final bad kan ya kendu Persia ke Norway haga jing lekai quarter final kat baga Mexico ko baile kai halaying kala du ban rung syaka quarter final haga jing lekai ICC Women T20 World Cup final happening ke England Persia ke Australia haba phai syang ke jing lekai final ke Australia kala job ya ke tos bad kala ailat ya ke England batin nengkong haga palitit jong ke England kit heitit jongka kilala ban kamai tang shispa san peurons bad hap tang saw wicket nagi ar peu over haba phai pat syaka palitit jong ke Australia kit heitit jongka kilala bnele kai bha haga ba kilala ban kamai hadu shispa san peu lirons bad hap tang live weekend bad ke Australia kalala ban Pynliem ya ke England haga nagi jing lekai final dah new weekend Waleng bagan ke jing job kita lekai jong ke Australia kiliyo biang ban ra ikan nam ladu jong ke T20 Women World Cup haka sin ke bah nyau